Dan il-programm huwa miġġub lilkom grazzi għall-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt, l-Ikel u Drittijiet tal-Annimali. Il-lejla tajba u nilqawkom għall-ewwel episodju mill-ewwel barbecue league illi qed isir fil-Gżejjer Maltin. Ekku, sinjuri, b'kollox se nagħmlu magħkom 13 il-ġimgħa sħaħ. Tista' tgħid is-sajf sħiħ magħkom tajjeb din il-kompetizzjoni sħiħa. Fejn ħanaraw timijiet ta' chefs illi ħajkunu qed jissiltu permezz ta' platti differenti sabiex xi ħadd minnhom ikun inkurunat rebbieħ. Importanti li l-platti kollha jiġu msajra fuq il-barbecue issa ħajkonna nies illi ħanħalluhom mal-ewwel anke llum stess u ħajkonna oħrajn illi ħajjibqgħu magħna sal-aħħar. Kollox għandna 13 tim illi ħajkun qegħdin jilagħbu fuq dawn il-barbecues ta' warajna. Dejjem jinqalgħu sakemm uffiċjalment fl-aħħar nett wieħed biss se jkun qed jilbes il-medalja uffiċjali tar-rebbieħ ta' The First Malta Barbecue League. Barra minn hekk it-tim rebbieħ ħajkun qed jirbaħ ukoll pakkett ta' rigali straordinarju. Arawh. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda magħmula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' ħud grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Maffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brand. Fl-Ixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. U dawn huma l-erba' timijiet illi ħajkunu qed jitqabdu llum jgħaddu tnej biss. Nibdew b'tim interessanti. Strangers on the Grill għandna lil Oliver Bennett u lil Gillian Anderson. Okay, we're good. I am Gillian and I am from England. And jiena minn Ġberi, jisimni Oliver, u minn Ħal-Ormi, Ħawmad. actually we just met. Strangers on the Grill. That's our new name. We just met, you know, just love at first grill. Kwarti ilu. It-tieni tim tal-lum Master Grillers Luke Patch u Daniel Zarafa. Dejjem id-l-ewwel. Jiena l-ewwel. Mela. Tajjeb. Aħna Master Grillers. Jew biex it-tim. Sorry. Tromba. Naġaw. Jiena jisimni Daniel. U jiena jisimni Luke. Aħna inna nafu xurxin mindu kellna 7 snin. Bdejna l-Scouts. Iva, konna għoddu faċċa ta' xurxin u isna trabbejna fl-imkien. It-tim li jmiss Sharon u Manuel Borch, Wine and Bones. Mela jiena jisimni Sharon, it-tifla ta' Manuel. U jien jisimni Manuel Borch. Missier it-tifla. Mela l-isem it-tim għażiltu jien. Mela, ir-raġuni partikolari mela l-ewwel nett jismu Wine and Bones. Ir-raġuni partikolari għal xi għażiltu għax missier jasal l-imbejt u jiena għad ma mexmixa. U jmiss issa i-fratelli Pirrone. Għandna lil Mauro e Alessandro. Jiena Alessandro. Jiena Mauro. Aħna aħwa. Efemina Swaldby, minħabba dik il-mossa tal-meħli għot jitfaw hekk. Jien jaġobni Aaron Franklin. Jaġobni ħafna mod ta' kif jagħmel l-smoking tiegħu tal-laħam, ġifieri impressjonanti. L-isem tat-tim huwa Fratelli Pirrone. Ovvjament peress li aħwa u għandna l-kunjom Taljan, iddeċidejna l-flok nużaw aħwa, nużaw il-kelma Fratelli. Issa aħna nieklu kapaċi. Nidru. Pero niġġudikaw lilkom mhux daqshekk, allura għandna l-min jifhem mhux hekk. Iktar naqalaw biex indaħku, ngħidu. Dik hemm batt. U allura li għamilna peress li ma tantx ninqalgħu, iddeċidejna li għal kull programm nistiednu xef biex ikunu
li ħajduq l-ikel li se tippreparaw intom. Toqslu l-nix, Jew tajba jew ħażina di ma nafu. U allura, sinjuri, nippreżentaw hawnhekk fil-arena tagħna lix-xef. Sinjuri u parteċipanti għalikom Daniel Grek! ċanna! Xi saħħan il-barbecue? Jena jisimni Daniel Grek, għandi 30, xar ieħor 31. Jena xef, insomma waiter u hekk, kollox insomma nagħmel bħalissa. Bdejt naħdem fi catering meta kelli 19-20 jisu. Ma tagħmel eżempju l-ewwel sentej tlieta hekk dishwasher u affarijiet hekk u helper, u mbagħad insajjar ta' xi 22-23 ma' late bloomer kont fi bċina. Elfem l-istil tiegħi inbidel ħafna qabel kont ifissat fuq il-burgers, nagħmel ħafna burgers differenti bit-truffle u bil-wagyu, bil-foie gras u hekk. Ma issa qlib nara issa bħalissa fuq Asian but sushi, noodles, teppanyaki, ħafna laħam u nħobb inbiddel għal cuisines differenti taf kif. Meta nara n-nies ikunu bil-qiegħda għandi jieklu u narhom qed jieħdu pjaċir. Ta' jiġi ġejlek proset jew hekk jew vera ngħid għalina qed nagħmel xi ħaġa sew, mhux tistija tħollha xejn. Il-ħolma tiegħi li kolli ġiex tipi ta' restorant oħra, nixtieq ikolli lido, nixtieq ikolli club hekk ħankun naqgħat id-dreams tiegħi. U l-ħolma tiegħi li jkunu kollha successful imur tajjeb. U nilqa lil Daniel prosit ta' l-entrata u ta' ismek għax taqt ngħidilek. Dejt nissinara ta' kif tħaltek. U nilqa lilek għall-bar iż-żgħir tiegħi. Kemm għandek ħelu, bro. Għandi ħelu. Illum ħsibt biex nħares lejk, ngħid xi drink imur. U jiena tara għandi hawnhekk Tanqueray Sevilla and Tonic. Eflok jażelu ġifieri. Le, qed ngħid. With orange għax tiddi. Ħanorikom tajt li orange ġifieri. Le, tiddi. Jien isfar, suppost lemon. Anka jiena safrani kont. Imma isma' ħanidilkom kif għamiltu. Dan u il-riżultat. Ekk joġobkom. Jena nixrob ma'kom, ma ċinċin. Cheers. Mux xogħol jgħat mux suppost ixrob. Inti ejja. Tajjeb, ha? Tajjeb. Naqa garnish kellu bżonn. Ejja, veru. Ejja, ma kont maġġel. Tajjeb. Illum kont tiġġudika n-nies. Pratikament tiġili għamil programmi da' tip, le, ġifiri, kif tħossok, hekk, fuq barbecues qed tiġġudikhom? Efem, mux ħaġa sabiħa, jekk. Qed iddejja tagħmilha. Efem. Kont naqtak tuħus. Le, ma nħux gost imad. Hopefully ma maqdar il-ħadd illum, hopefully jkunu kollha tajbin. U tażel Ma l-aħjar. xi ħadd irid jitlef. Mara fl-istess ħin nixtiequk li jekk kunu qed jagħmlu xi ħażin. Le, jiena onest, jiena jekk ġejta u ħankun onest. Tifhem huwa xogħli li ngħid il-verità. Sajna bħala niġġudik iktar fuq in-nisa ta' madwar id-rajta dik. Namlek tabbi jent. Le, jiena kwit. Le, xogħol biss. Xogħol biss. Tatus jgħilaw. Staqt nżasik xi ħaġa. Għajli. Taf għax issa għandek numru mhux ħażin. Li kienet l-ewwel waħda. Għandek number. L-ewwel tatu li mi? Għawek, għadamel, għawek. U l-aħħar waħda li għamilt. L-aħħar waħda li għamilt. Le, l-aħħar waħda għamilt ta' rasi, għawek. U major li tagħmel tatu frasek naħseb. Weġġajta fiha blackout tani. Ħadd kompli? Le, da sek. Isma' dan, x'irid ikollu platt biex lilek joltok? Mela, irid ikun kreattiv, dik one. Il-flavor importanti ħafna. U presentation irid ikun sabiħ ukoll, ifhem. Barbecue food usually ma jkunx daqshekk presentable. Allura sfida minn iktar il-flavor ikun importanti. Isma' minn hawn ħanqajmuk tajjeb, ħammorru fuq il-mejda, mela dak tista' ġorru mejda dak tiegħek issa. Ħammorru fuq il-mejda fejn iktar tard inti appoġġi naraw illi dik il-mejda ħajkun qed jirbaħa wkoll xi ħadd mill-parteċipanti. Mejda tal-bliet ngħid. Ma ġiġarli għalih. Il-ħaki. Tlaqna hawn. Ejja, ħanaw sajru. Fidek. Domna għat-tema tal-lum xa tkun?
Mela, illum ix-chefs tagħna iridu jsajru burger. Law. U mela, sinjuri, lestu rwieħkom għall-sfida il-burger għandkom il-mint impressjonaw, Sejna ħobbhom ħafna, ġifieri. Mhux hekk. U xejdula bil-Malti di? Pulpetta. Tallim xi ħaġa llum. Il-burger illum insibuhom lesti ħafna drabi, però li kieku kellek tagħmlu mill-bidu u tagħmlu bħalma kienu jagħmluh ir-Rumani. Allura storja oħra. Kienu huma li vvintawh. Kienu jħaltu kapulijat tal-majjal, imbit, bżar, ħwawar u garum sos. Jiġifieri ħut iffermentat. Il-metodu tal-lum ukoll jinvolvi taħlita. Però ta' qatat ta' laħam ta' kwalità fina. L-għamla tal-burger jew il-pulpetta hija importanti immens fit-tissira. Ftit huma dawk li ma jħobbux il-burger, għax anke vegetarian burgers jeżistu. Jiġifieri id-darba li jmiss li tkun qed tikol burger aħseb fir-Rumani wajt grazzjas tibi. U senjuri, nilqawkom lura għal The Malta Barbecue League. U jekk qed issegwuna u qed tieħdu pjaċir, inħajrukom ukoll biex titlu fuq il-Facebook page tagħna u tafsu like The Malta Barbecue League. Għandna wkoll website illi speċjalment dawk l-entużjasti fuq il-barbecue nħeġġixkom biex din il-website titlu fuqha li se jkun hemm ir-riċetti, ħajkun hemm master classes, informazzjoni, insomma minn kollox tajjeb jisimha maltabarbecueleague.com. Apparti dan kollu imma jiena nixtieq ngħidilkom ħaġa importanti, illum tidu sajru burger, importanti li din il-burger, ovvjament mhux tidħol hemm ġew sibba lesta u taqliha, ma tittibdiha mill-bidu, mhux hekk? Għana maħniex tfal. U biex timpressjona lix-chef. Kif vuole? X'nagħmlu? Fidejk. Għandi l-onur illi nibda l-ewwel sfida 3-2. Wieħed! Dejja! Il-namra li jinsajjar bdiet naħseb minn kon żgħir, minn konna żgħar jinuluk, tista' tgħid konna fl-iskawt, konna kompetizzjonijiet kontra xulxin, u llum qegħdin f'tim flimkien. Naqbel miegħu perfettament, in-namra ninsab ċert li bdiet mill-scouts, ta' żgħira aħna nkunu mdorrin nqabdu nar u miftit li jkollna xorta x'naqa patata, x'naqa bajda u basla. Prova tara kif ħad toħroġ b'xi riċetta li tagħmel żejt. Luke. Yes. X'ħad għamlunna? Mela, burger. Le, dik żgur. Mela, bażikament li ħanamlu ħanħallu il-laħam jibrilla għażilna biċċa laħam li għandha toma tajba. Li? Dak iċċak tipprovdi ammont ta' xaħam li huwa aċċettabbli għall-burger fil-verità tridu l-fat content. U l-bacon qed naraw? Il-bacon issa dak huwa li ħajati dik in-naqa li jgħidu la pizzez. Issa, Daniel, inti xed tippreparalna hawnhekk? Daw huma jalapeno poppers, huma jalapenos li naqgħu cream cheese mdawrin bil-bacon. Bażikament ħanitfawhom ukoll mal-burger biex nagħtu naqgħu ma' ftit żgħira differenti wkoll. Nara l-patata u qed nara hawnhekk huma wood chips u xek. Huma wood chips. Mela, femuna l-fejn tużaw il-wood chips. Ħanamlu ħanippruvaw nesperimentaw. Daw sibtu hemm u ħadu sawa? Daw sibnihom hemm u ħanippruvaw nintegrawhom fid-dix. Il-bażikament hu ħajħalli t-toma tal-injam meta tkun qed issaħnu bil-mod jibda jiswit jerħi d-duħħan mingħajr ma jaqbad u jagħti t-toma lill-ikel. Jagħtu dik il-kick jgħidu. Eżatt. Ħallikom fil-kwiet. Thank you very much. Mindu mort noqgħod Marsa Skala m'għandi terazzin kbir u ta' finti. Il-terazzin jgħin biex inti jkollok barbecue, tibda s-sajjar u tibda
tibda tagħmel dawn l-affarijiet u mbagħad ma' żmien tibda dejjem iżżid xi ħaġa dejjem iktar. Jiena tħajjat meħija, ġifieri tista' tgħid bdejt warajh nsajja fuq il-barbecue. Mauro, Alessandro, kif qed tħossukom? Eċitati, niġġieldu mal-ħin. X'ma tagħmlu? Ngħidulna mala xi tagħmlulna ħalli ma ntellifkomx hawn. Mela ħanamlu beef burger fej il-prinċipali ħajkun il-fig mal-caramelized onions bil-ġobon u mbagħad bħala sajd ħanamlu l-crips u sour dip. Ġifieri l-ingredient sigrid huwa l-fig kważi ta'. Il-fig. Il-fig. Mela, tin. Isma' ħallukom għax ir-riħa tajba diġà, l-irwejjaħ li ġejjin. Ma nafx hekk minn tagħna. Ma naf. Insomma, hija. Kuraġġ, komplu. Oh my God! Can I go and come back? Yes? My love of cooking started from my grandmother's, funnily enough, because in the Caribbean, because even though I was born in the UK, after a few years we moved to the Caribbean and for a little while there, and my grandmother's every Sunday, you know, we'd take turns hosting one of them. And you'd have to be able to bake enough bread for them to take home for the rest of the week, kind of thing. So that's where it started. And she made a mean chicken liver that was battered and fried. You'd hate liver, but it was amazing. So, Gillian, Yes, dear. you're the only team till now Yes. mixing fish with beef, am I right? Yes. What's Why not? happening? No, I'm not complaining. Because if you go to a restaurant, you have a surf and turf, right? You're mixing fish and a steak. So it's basically the same thing, but we're going to try to decide what we're doing, whichever one comes out the best. But they're both going to come out okay anyway, so. Okay. Yeah. And how are you two doing the fact that you just met on the program? How is that working out? Not too bad actually, because we're just getting to know each other and stuff as well. So it's really cool. Tajjeb, int kif sejjer? Tajjeb. X'inhu r-rwol tiegħek fil-koppja? L-rwol tiegħi jiena peress li tħalt kwartilu. Kelli nadatta, allura ma rridx infix kelli l-pjanijiet tagħha. Allura jiena qiegħed fuq in-naħa ta' support, jiġifieri chopping, cutting, ġib ingredienti, nagħti l-idejat. Imma tħobb issajjer? Le nħobb insajjer, nħobb insajjer. All right. Okay, I'm gonna leave you at it. Good luck with your work. Thank you. Okay. Thank you. Il-namra li bdejt insajjar huwa li il-familja tiegħi kollha ta' fis-sajjar, maħniex xi professjonali, ma minn mindu kont żgħira kelli l-interess li nagħmel xi ħaġa. Mela, jiena għamilta ma' ċertu nies u bdejt insajjar magħhom u tallimt minn għandhom. Sharon, rajnik ġeja bil-bajt fidejk. Ejwa. Spjegali daqsxejn x'intom tagħmlu. Mela, li ħanamlu issa ħanamlu onion rings. Allura ħanferra naqxejn tqiq u ħanamel il-bajt. U l-għanin jgżal ġewwa u għal-barra? Mela, għal-barra. Ġifieri parti mid-dekor tal-burger. Eżatt. Sewa, u għattajt ammont kbir ta' ħaxixa u dak kollu għalġu l-barbecue wkoll. Mela, ħanaqlu l-patata, mbagħad ħanamluha just seasoning u l-bżar tal-kulur biex nagħmlu naqra decoration għal-mal-burger u affarijiet. U l-missierek xi tfajtu jagħmel, ħana x'nu jagħmel naħa l-oħra, xi tagħmel dat? Qed l-burgers. Dik paprika? Paprika. All right, U tanduri. U tanduri. Naqra stil Indjan x'inhu dal-burger? Il-ħuwa bartamiju għum. Isek tal-esperjenza di ġili provajt qabel. Taħseb? Naħseb ġilli provajt. Isma' ħallikom fil-paċi, tajjeb, good luck. Bacon. Cheeky bacon. Den, burger forsi, nisjedu l hija burger, imma biex tagħmel burger mill-bidu tajba. Biċċa xogħol? Efem, mhux issax biċċa xogħol, l-importanti għal-burger tajba għandek żewġ affarijiet, tliet affarijiet, sorry. Il-ħobs importanti ħafna, l-aħjar tuża, eżatt, ma rajtx il-ħobs ta' ħadd kien.
il-ħobs huwa l-importanti tu brioche bun. Għandhom l-għażla. Ġifieri huma jridu jaraw U kif tuża l-brioche bun. Brioche bun huwa triki. Għax jekk inti tittoastja ħafna, il-brioche jibbiss. Il-brioche propja biex jitajb jiġi steamed. Jew lightly grilled. Ġifieri joqgħdu attenti ħafna x'in jitfgħu l-ħobs fuq il-grillja. It-tieni ħaġa hija l-katt tal-laħam, tifhem importanti ħafna. Dik kont sensasi jien, il-kwalità tot tal-laħam jew il-kwalità tot ovvjament, però il-katt hija aktar importanti għax jekk inti tuża fillet mhux tajjeb. Fillet huwa Rolls Royce tal-laħam. U l-kwantità ta' bejn kemm hemm laħam u kemm hemm xaħam? L-aħjar għall-burger perfetta in my opinion tkun 80-20. 80 laħam u 20% fett. Tifhem? U l-importanti ma tissieżinjax qabel. Xiġifieri? Ħafna nies l-antiki kienu jħaltu qabel u hekk. Meta titfa' seasoning qabel u titfa' ħafna flavors qabel il-laħam, jekk titfa' l-melħ qabel u ħafna nies ma jafuhiex jekk titfa' seasoning qabel il-laħam jinxef. Għax il-melħ, il-bżar, dak jixbet il-moisture tal-burger, għal burger tiġi dry. Eżenġi nara ta' barra, jaqbdu jitfaw il-burger, jitfaw la naqr ilma u jattuha. Dik kif nagħmel ġoħunet kollha tiegħi. Ġieli għamilta jiena u vera tajba. Dik hija t-trick tal-burger, il-burger tibqa' moist. Il-xuna. Tal-lem għax minn għaftitor, s nibdu narawhom. Il-xuna dik il-xuna hija skont il-liking, palissa l-moda tkun burger ma jkun hemm tnejn jew tlieta il-moda. Ma tagħmilx differenza ma fit-toma. Nefhem, il-texture tagħmel differenza, biss il-texture. Jiena my opinion burger juicy tkun ħoxna. Jiena nemmen li tidħolok bħalek. Hija le, u mbagħad ħaġa li konna qed ngħidu ħaġa importanti f'burger hija color. Għax għandna saying aħna fik ċejjen no color, no flavor. Ġifieri tkollha l-ħassa dik il-laħam trid ikollha l-kulur. Ħafna nies jitfgħu lek burger daw. Wieħed ilu jitfa' paprika Is-sajran, eżempju, nagħmlu mod. Burger ma trid titfaħħa tot tiddawwara tilab biha. Burger titfaħħa, issajjara ħafna minn naħa waħda, u tiddawwara. Ma tajt ħafna x'inhu l-ħin perfett, ejja. Skont jaħxuna tal-burger. Skont jaħxuna tal-burger. Imma jekk m'għandekx kulur fuq il-burger, jekk tiġi samollija griża, ma jiddi mhux tajba. Imduruhom dawra naraw x'qed jagħmlu? Ejja, naraw x'qed jagħmlu. Chef. Tim Alessandro. Dik kbira dik il-burger, Mhux. aħna ħaddu mhux issirlek naħseb. X'laħam użajtu allura lill-burger Angus beef. Il-katt għandkom idea x'inhi? Aħna ma tlabnewx il-kat partikolari, imma naħseb li ċak parti minn. Intom ħallattu kollox qabel mid-dera. Iva. Fajtu seasoning, Worcester sauce, milk. Waqt li qed nagħmluha. Chef, qed tara hekk xi ħaġa forsi tista' tihom parik? Sista l-burger narħa kbira ħafna, nibża li ħaddum biex isirlek, forsi teqpanajja minn nofs. Naħseb li kumina kien ċekkina ftit jiena. Il-toqba tajba li għamilt il-toqba. Għax ma tagħmel hekk isirlek even, imma naħseb dik fiha 280 grams, naħseb inha kbira. Kieku minna kien ċekkina ftit żgħira. Tajjeb? Ta' kif għalfejn tibża tinħaraqlek minn barra u tibqalek nejja minn nofs. Fidejkom. Grazzi. Isma, ħallu waħda kbira. Naħra naqriżhom. Seħra għawna mbagħad naraw l-aħjar. Ħanitfaħħar fuq il-grill. Mela, chef, hawnhekk jiena rajthom hekk. Da intafa' fuq ir-ras tal-ċina. Umbagħad li ieħor qiegħed iktar mitfuq fuq lejn il-grilja. L-ewwel intafa' jagħmel il-bacon jam. Bacon jam. X'inhu l-bacon jam? Bacon jam hemm ħafna recipi ta' riċetti. Kun tipo ta' ġam ikun reduction. Magħmul bil-bacon u qed jagħmlu bil-maple syrup u bil-brown sugar u affarijiet hekk. Is-soltu jużaw kafe. Imma din għal riċetta differenti tiegħu. U milli qed naraw il-bacon wrapped stuffed cream cheese jalapenos. Dawk tal-bliħ, tal-bliħ jidru dawk. Dak ħad tagħmluhom bil-breadcrumbs le. Le, dawk huma ħarra smoke. Tal-ġen, di. Nipprovaw Fierce competition għaw, Qed jogħġbok ix-xogħol. Qed joġob. Il-burger neħodilhom jiena. Il-burger għadu ma formax. il-burger ġeja li issa. Għandek id xkattu żajt Mela, hemmhekk għandna ċakk. If I'm not mistaken, iċ-ċakk tiġi lon, il-biċċa tal-lon tal-baqra. Iċ-ċakk normalment, again, tipprovdi x-xaħam li hemm bżonn biex il-burger iżomma moist. Il-burger tkun xaħmija. Xtaqtana iżjed, ħankunu nesmakom, imma we make do, we make do. Il-wood chips għalin, fejn titfaħħom daw? Il-wood chips mela issa minna rudimental smoke box. Għandna smoke box ta' dirett man-nar biex it-tella temperatura tibda tipproduċi u għandi l-jalapenos li qegħdin indirect heat. Ġifieri ħajprovaw jieħdu t-toma tal-smoke.
u ma nixtieqx li nagħlqu għax jiġini kollox l-istess homa. Ġifieri it's an experiment. Il-mustaċċi seri. Il-mustaċċi qed jagħtuna anke morna naqra lejn il-Messikani bil-ħalab. Ħilas. Gracias, chef, kompli dur. Dan, Għajli. x'taħseb minn dat-tim? Sissa għannelek il-verità. Impressionajt ruħi għax għadna għatma rajt. Ixħat jitfalni bil-limbi taħmar fuq burger. Bdiet Full teknika bacon. tiegħek, Manuel. Għaliex fajt l-imbita? Il-riħa tal-bliħ ġifiri naħseb ħatkun tajba. Xappapomu. Eh. Xottox. Aha. Ma tal-ġenti, għax fil-fat, u mux qabad tefal imbit. Għamlu reduction bil-garlic, bil-rosemary u għek. Ġifiri ħalli l-flavor ikun iktar intens. U tafaw fuq il-burger. Ġifiri xaħġa li għad ma rajt ħajti kolla jen. Xer, min jikmandaw? Min jidher jikmanda bejnikom Jina li it-tnejn? tiegħu duqtu kif jagħmlu bl-imbit. Duqtu. Aħna nħobbu naqra nxappu, ħana jillu hekk. Xer, Il-kelma, il-kelma xini? Nxappu, aħna Nxappu. nofsna mqawċin, ħana jillu hekk. Dik mela. Sewwa. Duqtu. Induqu dal-warajn? U għawek għamiltu l-onion rings ġifiri? Iva minna l-onionings, għalissa ħajqodu hekk biex imbagħad iktar tajt Għataġa sajjarom ġifiri? ħanerġgħu naqluhom naqxejn biex ikunu dik il-kranċi naqra. Tal-ġen. Għanajlek. Ħallihom L-idejat jaħdmu. impressionanti. Veru. Ġejta u tal-lim ġaħġa. Ġi? Can we take a peek? There's nothing at the moment, just There's potatoes. nothing, all right. So far you're doing tamarind sauce. Yes, would you like to try it? So I'll try it after because Okay. if I try it now I want to try it all then. Okay. It looks amazing though, eh? Yeah. Dak qed jagħmlu tamarind sauce. Aha. Dak huwa sauce li juża ħafna l-Caribbean, juża ħafna Asian. Qed tifhem di għamlu from scratch, ġifieri xi ħaġa impressjonanti nara. Gillian, where are you from? I was born in England, but I moved to Trinidad and Tobago when I was a child. That's where my parents were originally from. So that's kind of where a lot of my cooking is from as well too. But have you ever ate a burger with tamarind sauce? Come to the Caribbean, I'll show you. So go tomorrow. Tara ma tistax tmur inti. Do you want to go to Jamaica too? I wish. I normally go to the Caribbean. I tried the burger with plantain once. Plantain is, yes, plantain is everything. Tostados and a whole lot of stuff as well. Thank you very much. Għandi kursta kbira, And you're using prawns as well, right? Yes, just a... So it's a surf and turf Caribbean burger. Why are you insisting on calling it surf and turf? U dik xini mango, that's a mango. Yeah, those are mangoes, yes. Inti qed tissegwi l-ordnijiet stretti jew kif għedha s-sitwazzjoni? Samna l-idejat. Sewa. Samna l-idejat, għax peress li tħalt fl-axħar kif tafu. Anke inti tħobb iddaħħal frott u hekk. Jena xogħol insifer ħafna l-Italja u hekk. U tara ħafna pereżempju grilling ta' ħut u dal-affarijiet. Iżommhom ħfief l-affarijiet mu fresh, ġifieri is-salat tagħna dejjem ħassa dan basal zabbut whatever. Barra minn Malta s-sib kemm tuffih is-sib jekk tmur Poland, jekk tmur is-salat huma kollha differenti. Aħna rridu dejjem standard. Ġifieri tlat kuluri. Mela minn għandhom mhux qed nistennew La, sissa, Xejsta. Lew li titgħallem meta tagħmel manis li mhumiex tal-lokal aħna l-ikel Malti huwa daqsxejn tqil. Meta tibda ssifer barra dduq it-tomiet aħna meta tmur tibgħal barra li barra Malta dur postijiet tiqpattom l-affarijiet individwali mhux kollox ma kollox u toma waħda. Sa għalluk taħdem għax Intom bħala laħam xu żajtu għandek idea? Għandis. U l-kat ma tafuix il-laħam, il-kat ċin il-bicċa? Il-kat m'għandix idea x'kienet però kienet fil-packaging stess minħabba li kien hemm il-connecting tissue hekk flejkjat ħafna mal-ewwel. Tajjeb, ma Ġib suppost. Mhux Thank you. Daniel, ħajli boss. il-fratelli Pirrone, kif sejrin? Inkwetawk naħseb. Le, mux jinkwetawni, just il-forma tal-burger rajtana inkwetanti. Għal meta tkun kbira ħafna kassajra fuq il-barbecue bil-lines hemm ċans tanqas minnhom. Probabli tinżel xi biċċa ieħor. Issa huma kellhom il-lava stone li kieku riedu se daw użawha. Lava jiena opinjoni tiegħi kollha misshom użaw għal-lava stone. Pallu. Mela, X'in il-lava stone biex nifhem? il-lava stone tkun il-ġebla bħalma jużaw il-frant tal-pizza u hekk. L-aħjar burger li jista' jkollok din hija opinjoni tiegħi ġifieri jiena. Jiena għalija burger l-aħjar dejjem issejra fuq flat grill, ħalef għalfejn. Meta sejra fuq barbecue hekk ikollha char flavor, imma l-moisture tagħha jibda jinżel kollu isfel. Titlef il-juices. Il-juices jinżlu.
tifhem ħaral il-lava stone kienet iżomm il-juices tagħha. Mela, meta konna fejn Wine and Bones, tajjeb, it-tim ta' Sherin u Missiera, wattu eżat jitfall Ħajna bellaħni ħadd ma rajt xi ħadd jitfan bitaħ ħadd ma Kurjuż mit-toma. ngħidlek impressjonati. Però qed jidru jafu x'in li jagħmlu. Lena jaf. L-imbit mhux ġast wad, boeġ, l-imbit. Hija bil-garlic, bil-rosemary, ġifieri l-imbit hu maħsub. Li jitfall. Imma anke l-imbit full bacon qatt ma rajtu jien, l-imbit aħmar full bacon. Ma mpallaw żejjed għax hekk wara tgħidli da tajjeb. U x'nu jiena ħadd ġi dejja ġifieri. Għara, morru fuq il-Master Grillers. Mela tal-jalapeno. Sissa fl-opinjoni tiegħi huma jidru l-iktar tnejn li jafu x'qed jagħmlu, għax huma marru very American style, bil-stuffed jalapenos, bil-bacon jam, bil-wood chips. Imma mbagħad at the end of the day skont kif ħajsajruh l-oġġett, tifhem? Però li qed tinkwetan l-iktar hija li t-tnejn minnhom ma jafux il-katt li jużaw. Il-katt m'għandix idea x'kienet. Fil-fatt nistaqsejnihom. Xetaw għażlu l-imka tridu. Għalhekk, dik beżżani biss jien għax kif edna l-ewwel il-katz mhux kol tajbin għall-burger. U l-aħħar tin jiena llum tallim ta' di wkoll, ġifieri. Il-Caribbean. L-aħħar tin naħseb Strangers in the kitchen. U vera strangers, strange. Ma kienux jafu xulx. Eżatt, ġifieri bubum. Imma vera strange għax jiena qatt ma rajt temirindu u mango u Joe Burger, ġifieri għandi kurzita. U pizza ġili rajna l-pineapple. Hija Li jena dejjaqni ħafna wkoll. Kważi tweġġa l-snien jena. jien ħanelek il-verità għax rajt ħajm li mango Joe Burger ħadd naħrata. Imma titidduq kollox, chef. Parteċipanti, timijiet, baqa biss 15 il-minuta, 15 minutes more. ċajjana da bl-Inglis u kalabba. ħaffu. The burger itself was, I had problems because we had a lean piece of meat, so it's not a typical meat that you can use for burgers. Usually you buy a 60-40 ratio. We had a piece with no fat, so it was really, it came out chewy. Back up in the body. Warm the shrimp back up in the body. Parteċipanti, 4 minutes, ibda waħsbu għal-plating, 4 minutes.
issa jibda l-aktar moment ta' tensjoni imma biex kif jgħidu niċċiljaw ftit tajnihom ġelad grazzi għal Maypole. Fidejk, chef, fidejk Sander. Chef, wasal il-moment. Fl-axħar dal-burgers rajnihom jitwieldu, issa wasal il-ħin li inti tibda d-duq u tgħidli x'taħseb. Tajjeb dawn huwa l-ewwel wieħed tal-ewwel team ta' Team 1 tal-Fratelli Pirrone. Fratelli Pirrone. Ifhem, bħala presentation tal-ġen. Ħafna, speċjalment oġbitni ħafna l-idea li għamlu il-crips. Konna miktar konsistenza ta' crispiness, speċjalment mhux fryer industrial. Issa l-flavor kollox imma Fidejk. Ħana naqra l-burger ħanaqsama minn nofs. Ħanara. Ta' minn ngħidu li Daniel eżempju, għalih importanti wkoll il-burger kun tidħollu f'ħalek li di naħseb hija passabbli. Naħseb eżatt, ħalqi mhux żgħir. Bħala sajran? Bħala sajran tidher naqra żgħira dry, overcooked kif qed tara. Tidher naqra nixfa. Ma tistax tgħid, imbagħad skont il-katt u skont tiela. Ħana naraw naqra l-flavor. Dujelek jien? Ma ħammur nġib plattieħor, dujelek. Mela, l-isem tal-burger. Fico Burger. Għaliex? Għaliex ovvjament għandu il-figs u aħna għandna tajna di twist Taljan fit-tim tagħna, allora semmejnieh Fico Burger. Fico ġifieri faqqa. Isma' li għallek li dry. Inkwitat, jew. Efhem, issa naraw xejn fl-aħħar. Issa naraw ejja. Daniel, imiss issa it-tieni burger li d-darba biex jidħol f'ħalqek weda, da, x'taħseb? Fem bħala flavor ma nafx għadni, ma daq su naqra żgħira kbieti. Burger tkollha bil-furketta u skina. Dan huwa tat-tim tal-Wine and Bones. Fem issa l-isem naf minn fejġi għax min rajt. Bil-imbititi. Xebba mbit aħmar fuq l-laħam, ġbi qatt ma rajt qabel, m'għandi kursità. Naqra. Ma kif ħan ikolla minn fejn. Ups, iż-żarmatlek u attent. Ħan ipovola. Hija voluminuża, bħala burger. Ġifieri ngħidlek family burger jodda. Sa titma' it-tfal u kollox bwieħed. Il-laħam tidher naqra żgħira nixfa ħafna. Kif tara jisa ara. Daniel, x'taħseb li jaħżu? Taħseb, xer. Il-burger iva ġiet naqra żgħira. ġara, Manuel. Fidejk kienet tisir. Ħarbit-inna, nħadfitilna. Għat nistennaw il-xef jgħidilna kif inhi jifhimni. Ma x'taħseb, id-daqshekk rittu burger kbir. Iwa, la Amerikana, jifhimni aħna nħobbu niklu. U l-għura tajtna x'nieklu. Stila Amerikana. U dawk għamiltu l-onion rings hawnhekk u xekk. Iva, l-onion rings saru hawnhekk. Onion rings friski nistgħu ngħidu. Bħala toma kif morna? Mela bħala toma il-laħam to be honest l-imbit aħmar ħadem, imma l-laħam dry ħafna ġiż. Imma ħan nipprovaħħa f'daqqa għalli konna tli doqta kif suppost. Għalli nduqa hekk. Tifhem ħana. Ma nafux, ma nafux. Mela, jistgħu jgħidulna x'jisimha dil-burger dan? Mela, il-burger jisimha Jam Popper. Jam Popper. Jam Popper. Jam Popper. Mela bħala presentation tal-bliħ. Il-fatt li għandhom il-jalapeno poppers bil-bacon u bil-cream cheese u hekk tal-ġem. Il-fatt li ħaġa nipprova lilhom għax jiena vera inħobbhom dan. Ħafna ġifieri.
Stroud bihom daw. Toħ ħajja moda. Mela, sadattant. Tajjeb li ngħidilkom Sander li għandna l-Luke ħajmut bl-eċitament. Ux għasal l-azamijiet. Għasal l-azamijiet ma nkunek. Daqsek vera, Vera, vera. Mela, wasal il-ħin tal-verdett tal-burger ukoll. Patata msar dajba u U l-patata ġbitu wkoll. Illi kien inkwitat fuq. Il-koslo għazin, għasan niprovaħ. Il-koslo xej. Il-koslo mux imħallat sew. Fuq laqas fih majonez, xej. Sanaraw il-burger. Tana. Ta' tnejn, memx jara naqra, xirġu lejja hi. Il-burger kif qed taraw. Sissa l-iktar waħda ġusi li rajt. Patata likwidu li ħreġ minna ġifieri. Għadu. Di tajba tkun, naraw. Naraw naqal flavor issa. Ma nikkommentawx. Ħalli nem, x'taħsbu? Il-fat li ħarġet moist tender, għax l-loba tal-azzartu taqlaħħa kmini, taf li għandek 10 minuti tistenna. Tajt ħadmulna l-wood chips. I doubt. Ma nafu. Last but not least, for sure. Nippreżentalek It's all about the sauce. It's all about the sauce. Joe Burger Challenge. Ekku, tat-tim ta' Strangers in the Kitchen. Presentation, hello, eh? On the grill, Strangers on the grill. Times. Għan niprofaw il-sos mela tajjeb. Yes, sos naħseb Top. ismu mija, oh. It's all about the sauces, chef. Għanix ħanaqbad. On there to your discretion. Chef, you can pour the sauce to your discretion. I can pour it. Yes, that's why the sauce is on the side of the plate. So there's All right, a this tamarind one, right? Yeah, there's a tamarind sauce on the side for the burger, and you can add a little bit as well to some more to your salad if you wanted to. And there is a mayonnaise there as well if you wanted to do that. So actually, you need instructions for this burger. Well, you know, normally when you ask for your sauce Yeah. comes on the side, right? If you go to a normal place, so. Let's see his Let's face. see. So, għawakaw prawns u surf and turf, Jamaican style. Jaqbdek il-ġuħet għara xef jibur, ma insomma. Għara ġus. Ajwa. Sema najdu. His face, Look look. għal-patata. By the way. We don't know. Maybe it's all about the juice. He's got a very unscrutinable Yes, it's expression true, on his it's face. true. He's got a poker face. What? See. You've got a poker face. No, I hate poker, but the potato is very raw. Sorry. That's all right, darling. U sama ħallik tażel il-verdett tiegħek, aħna ħaniqfu għal waqfa żgħira. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil Powerhouse Malta, Zamco, Chini Marbles, Bad Boy Cleaners, Sports Experience, Paradiso Gardens, Angelo Aquilina Refrigerations, Flamingo, MG tal-Iskaffar, Juva by Clinton u Ġemo. Nilqawkom lura għal The Malta Barbecue Challenge u l-iktar biċċa eċitanti għal parteċipanti tagħna. Chef, ħanitolbok tgħidilna li ma kien l-aqwa burger tal-lejla. Mela, l-aqwa burger tal-lejla kienet by far ġifiri. Kolla kienu tajbin ta' ġifiri, ma di kienet partikolari ħafna. L-aqwa burger tal-lejla kienet ta' Grill Masters. Prosit.
Prosit, itlekna attenzjoni. Issejwa. Mela, Master Grillers intkom għaddejtu għal-fazi li jmiss. Tajjeb, min jafx ħajkun hemm l-estalikom. Pero, inkomplu. U issa, mill-ewwel, sfortunatament, ħammaru għall-aħħar burger. Ninqas burger li laqtet li x-xef tagħna, li x-xef Daniel, fidejk den. Mela, din għandha diffiċli, ma ovvjament irid inkun onest. L-ar burger li kilt il-lejla kien hemm ħafna raġunijiet ta' differenti, imbagħad forsi nispjegaw wara ma nafx. Imma l-ar burger kienet ta' Strangers on a Grill. Oh, Sorry. The sauce was good, imma. The sauce was good. Imma it was a burger challenge. So The sauce was very good. you would have won the sauce challenge. The sauce vera kien tajjeb, imma I gotta l-burger. win something, Sa right? kalzetta. Thank you, grazie Thank you ħafna. very much. Thank you for being Thank here you. and for making this happen. Thank you even very at the last much, minute. guys. Thank you. Jibqalna tnejn issa, mela nafu l-aqwa burger u nafu l-ar burger. Issa, għanna xaħat wieħed minnkom illi ħajkun qed jgħaddi għal fażi li jmiss. Chef, fidejk. Ġifieri l-burger li ħanajt issa li ħajgħaddi, u ovvjament li ieħor Ħajjen aħlam. Zarma. Għala, di diffiċli xi tnejn kienu tajbin. Nelik il-verità, speċjalment xi rajt waħda jisni ħatqata x'rajta naqa kbira hekk u l-ieħor rajta naqra bil-bżaru nej, bis-sos ġifier. Però il-flavor importanti ħafna. L-iktar burger li oġbitni minn dawk it-tnej kienet ta' Fratelli Pirrone. Mela, fratelli Pirrone, għaddejtu għalli jmiss, kif tħoskom? Tajjeb, ħafna. U sfortunatament, il-Wines and Bones ħatifqolnaw. Grazzi tal-li kontu maħna. Issa jiena mux ħanibatkom id-dar bidejkom fidejkom. Tajjeb, ħankun qed nagħtikom voucher grazzi għal Bolt Food kull wieħed biex ovvjament l-ikel ma sajruħx imma tordnaw. Daniel, grazzi ħafna għanta li kont onest, tu għallimtni affarijiet dwar il-burgers li ma konx nafhom fajti. Issa, jekk trid aħna fl-aħħar tas-sajf kien il-finali, jekk titterġa' tiġi bħala parti mill-ġurija l-kbira mbagħad Niġi żguru. ma tkunx waħdek fuq dil-mejda. Tajjeb, dan niġi żguru, ħadd pjaċir. Grazzi ħafna. Thank you. U xi ħaġa interessanti li xtaqna ngħidulkom hija li dawn il-kċejjen, l-erba' kċejjen li għandna hawnhekk, dawk ħajkunu qed jiġu okxinjati għal karità. Fejn ħajibdew mill-prezz ta' 5,000 euro il-waħda bil-barbecue b'kollox, ġdid, ġdid. U intkom ħatkunu qed tażlu fejn ħatmur 50% tal-karità. Jien naf eżempju nirbaħ jien u niddeċidi li ntih il-YMCA. Il-50% l-oħra ħatmur għal Grill for a Reason illi jibnu l-iskejjel lin-nies illi ġew mill-quta mit-traċċeġġja ta' Ħajti illi hija l-karità tal-bull li qed jipprovdina daw il-kċejjen u daw il-barbecues. Fidejn Daniel ukoll għandna dark tip li ħanħorġuh fl-aħħar tas-serje ħajkun fih l-ewwel riċetti li saru, ġifieri tal-lum żgur tkun hemm tajjeb. Jiswa 20 euro, 5 minnhom se jmorru kompletament għal Richmond Foundation biex ngħinuhom ukoll. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nispera li ħadtu pjaċir daqskemm ħadna pjaċir nagħmlu aħna dal-programm, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ċaw għalikom. Nadda fem jien nadda fem. Dejna. Ciao. U issa nirrelassaw ftit ta' spiċċa l-episodju, però aħna bħalissa għandna kampanja għaddejja mal-Bolt Food fejn l-ikel li jkun issajjar u ma jkunx intmess nibatuh b'delivery għal xi NGO lokali jew għal xi ħadd illi jagħti servizz lill-poplu Malti u għajjat Bolt u minn hawn ftit ieħor suppost ġej il-courier.
Emmu. Alright, tal-bort jien. Daniel Kirkop. Daniel Kirkop, Quentin jien tal-bort. Tal-bort fut. Zomna għala. Inti mux il-neputi tazzija Rose. Allora, inti Daniel Kirkop. L-ostri niftakrak dak. Inti jitfajt ma l-Bolt Courier. Ej, taqla lejra u ekstra. Inti mux kont security ċimiterju. Għadni security ċimidarju, għadni. Ejja, nżel kull-jum. Palissa, suppost xol. Billejl, palissa. Ejwa. Suppost xol. Għak għal-ħares għatin għala xaħġa. Uġi t-du jen għalam etnajdlek il-xol mejjet un bafejjat jen mejt immissem. Tini li kalla sejk saħlek għaf bili. Tlat, hej, ciao.